Ketahuilah tunya ni ke bekal tinggal lebih gului sambian. Gului sambian sekejaki ngalle ke alam, saya tak butuh tunya, Pak. Butuh amal. Untuk beramal benek aku ning akhirat, benek ning kuburan. Karena ning kuburan ning akhirat pun tak bisa beramal boleh kau boleh bermancingan. Maka beramal gimangken ni ke saat kau boleh mancingan untuk beramal. Memperbanyak Al-Quran, memperbanyak sodako, memperbanyak zikir, memperbanyak solawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kadinto Gusti Allah ajanci ke kauluban panjenengan. Selama orang kelak beriman dari golong nak kauluban panjenengan, minkum dari golong panjenengan. Laju kauluban panjenengan seberiman kelak itu roh buntek kelaban amal sesoleh, maka bi Gusti Allah bakal yakin khalifah di atas bumi yang peneka penggenteh khalifah orang-orang sebelumnya kama stakhlafal ladina min qablihim sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yakin khalifah dekat orang-orang sebelum kauluban